Na manifestaciji učestvovali 13 združenja ženok, najveće iz mestov u opštini Šid, ali iz Oščereviču i Lačarku i dva zo sušednej Horvatske iz Oziloku i Sremskih Lazoh. Oni vjedno prinjesli 15 torti, ktorí učestvovali u zmahanju za titulu Naj torta. Domašnji Berkasovčanki upekli išće 8, te na falatki predavali šitski 23 torti, a prihod bol namenjeni za humanitarni potrebi. Šicok prihod namenjeni dzecom z ozokrevnima potrebami tu u nas u Šidu. Jak i každi rok, po zakončenju tej manifestaciji napravime tortu i slani pečiva, od sponzorog dostanjeme jabluka, kupime soki i potrebni potrošni materijal za dzeci i odnješeme im, boševoni šickomu bar zraduju. Jedan falatok torti koštal 50 dinari i velji okreme dzecinje mogli dočekat, že bi žiri zakončal svoju robotu. Ocenjovalševi patrunok, smak i veljkost torti, a za najljepšu prehlašena torta, ktoru prinjesli ženi zo Zbačincoh. Druge mesto dostali ženi zo Zmoroviču, a trece zo Ščereviču. Po ocene prisutnih najudatnejši torti buli zo Zjameni, Srimskih Lazoh, Lačarku i Bikić dolu. Nastupali sme na veljih manifestacijoh, jak od januaru, keď sme počali šerihta za nacionalne šveto, tak prestali rok, mali sme doz aktivnosov, evo nješka sme u Berkasove za tortu, dostali sme jednu od nagradu, nje je to glavna nagrada, Aljena Mila, bo već se mi prihodzime, jak i šitski drugi, da se družime. A že bi atmosfera na tej manifestaciji bula prijemna, ostarališe i muzičare, ktorí so svojim repertoarom zvihli veljih do tancu.